Dutsinde virusi ya Marburg. Amakuru mashya uyu munsi kuwa 21/10/2024. Uyu munsi handuye abantu 0 ariko hamaze kwandura abantu 32. Abakiri kuvurwa ni umuntu umwe uyu munsi. Abapfuye ni 15 kuva icyorezo cyagera mu Rwanda, ariko uyu munsi nta muntu n'umwe wapfuye. Abamaze gukira ni 46, uyu munsi hakize umuntu umwe. Ibipimo bimaze gufatwa ni 4,839, ariko uyu munsi hafashwe ibipimo 58. Inkingo zimaze gutangwa ni 1,149. Uyu munsi hatanzwe inkingo 79. Inkomoko y'icyorezo ku murwayi wa mbere ifitanye isano n'ibinyabuzima bizwiho kugira iyi virusi. Ibipimo by'uturemangingo ntangasano byarakozwe. Abarwayi 2 bari barembye cyane borohewe, bavuye ku mashini zihumekesha. Ibimenyetso by'indwara ya Marburg: umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kubabara imikaya, umunaniro, kuruka ndetse no gucibwamo. Uko wakwirinda indwara ya Marburg: wikwegera umurwayi ufite ibimenyetso, imakaza isuku. Stop the Marburg virus outbreak 21 October 2024. Confirmed case today 0. In isolation and treatment 1. Deaths 0. Recovered 1. Cumulative test today 58. Vaccine dose administered today is 79. Origin of index case determined into the zoonotic zone. Completed. 2 critical patients successfully executed. Symptoms of Marburg: high fever, severe headache, muscle ache, fatigue, vomiting, and diarrhea. Prevention of this virus of Marburg: avoid close contact with symptomatic people. Enhance hygiene. Avoid handshake or close greeting. If you notice any symptom, call 114. Stop Marburg. Duhagarike icyorezo cya Marburg. Niba ubonye umuntu ufite iki cyorezo, ufite ibimenyetso byose tumaze kuvuga ruguru aha ngaha, hamagara 114. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima ishinzwe kurwanya ibyorezo. Murakoze.